Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Matica podcasta. Andrej Kukuruzar je moj današnji gost, svestrani mladić iz Sombora. Andrej, dobrodošao. Ovako sam kratko obuhvatila. Mi ćemo danas razgovarati o svemu što spada u ovo svestrani mladić, o tvojem zanimanju, tvojim, da kažemo ovako, aktivnostima kojima se baviš van onoga što zaista radiš. Pa evo, prije svega hvala ti što si došao i što si prihvatio biti naš današnji gost. Hvala i vama na pozivu, hvala na dobrodošlici. Osoba sa velikim spektrom interesovanja, ali ipak određena interesovanja su se istaknula i odlučio si se da nekako to bude i tvoj profesionalni put, a to je kemija, i pretpostavljam da si se sa kemijom, kao i svi mi, prvi puta susreo u osnovnoj školi, pa evo, kako je došlo do toga da to zapravo postane tako velika ljubav koja bi prerasla u tvoj profesionalni i životni put? Da, dosta sam ja rano primetio da želim da se bavim nečim što će na kraju da se iskristališe u hemiju, jer nisam ni znao u početku šta je zapravo hemija, nije mi to ni bio poznat pojam, posebno kad sam bio, to je u osnovnoj školi naravno, ali oduvijek sam voleo da mućkam nešto, da nešto pravim u tom smislu, da eksperimentišem, tako da mi je to došlo prirodno, ali kada sam saznao, znači, da je to zapravo hemija, ja sam negdje i pre nego što sam dobio taj predmet u školi, to je bio 7. razred, znači ja sam i pre toga počeo da čitam o tim temama, da se interesujem za atome, molekule, jedinjenja i tako. Tako da je to kasnije lako došlo. Totalno nekarakteristično, obzirom da su to nekako, ajde da kažem, pojmovi, dok se ti s time ne sretneš u školi, onako, čak i kad se susretneš u školi, veoma apstraktno, što većini djece ne može da bude jasno kao šta je sad to nešto što ne vidiš, a kod tebe se, eto, ipak nekako to samo ispoljilo. Je li neko uticao na tvoj put, je li neko prepoznao si sam, pa si poslije spoznao da je to zapravo kemija, možda neko od profesora, roditelja, da te još onako, da kažem, dodatno usmjerio u tom pravcu? Rekao bih da sam ja to sam započeo i dalje su me možda samo usmjeravali ili mi pomagali na tom putu. U početku roditelji, također ja čim sam dobio predmet hemije, ja sam sam dolazio kod nastavnika da im kažem da želim više i da želim da, eto, i na takmičenja, neka dodatna gradiva, dodatnu nastavu, ali da, sigurno nekako nije niko uticao na mene direktno, nego sam sam ispoljio. I onda kasnije, ono što si ti tražio i od profesora, imao podršku roditelja, nekako to dovelo do toga. Ipak ta natjecanja koje ti spominješ u školi nisu to obična natjecanja na razini škole, to su bila mnogo veća natjecanja, da kažem, gdje si ti postigao i rezultate, tu je u pitanju bila i neka olimpijada, visoke rezultate, prvo, drugo mjesto, to je, ako se ne varam, na razini cijele Srbije. Pa koliko ti kao tinejdžer si bio svjestan da je to sad, si ti postigao neke uspjehe u određenom predmetu, ili je to bilo ok, mene to više zanima, pa ja idem na natjecanja i sad ja radim tu testove jer je to nešto što ja volim? Koliko je to bilo kada ti osvojiš te neke nagrade, kada si ti, da kažem, zaista postigao određene rezultate, tebi došlo do glave da si ti u tome zaista i dobar? Da, ja sam još i od osnovne škole krenuo na takmičenja, ali tad nisam imao toliko dobre rezultate. Tek u srednjoj školi sam tek na republičkom nivou postizao neke značajnije rezultate. I da, u svakom slučaju svaki sljedeći korak napred, svako napredovanje uvijek nosi sa sobom i neka nova očekivanja, ali naravno svaki put kad sam, ne znam, dobio neku prvu, drugu nagradu na republičkom nivou, to mi je mnogo značilo u početku, kasnije je to već postaje, kako kažem, normalno, očekivano, pa onda uvijek idem sve dalje i dalje, to je na neki način i podstrek da se što više unapređujem, ali s jedne strane je to i pritisak da ispunim ta neka očekivanja. Najviše mi znače ta takmičenja
imamo Srpsku hemijsku olimpijadu koja je zapravo samo priprema ili izborno takmičenje za međunarodnu olimpijadu. Učestvovao sam 3 godine, znači u 2., 3. i 4. razredu, ali mi najznačajnije što sam u 3. razredu u konkurenciji 3. i 4. zajedno, pošto se svi zajedno takmičimo, ostvario 2. plasman, bio sam 2. znači tako da mi je to bilo neverovatno. I od starijih sam bio bolji. Da. To mi je mnogo značilo jer sam i sebi dokazao koliko mogu. A onda sam time ostvario i plasman na međunarodnu olimpijadu. To je bila 2016. godina. Išli smo u Gruziju, znači na međunarodnu, tu sam osvojio bronzanu medalju, a i naredne godine smo išli u Tajland. Ponovio sam isti rezultat. Svaka čast nije mala stvar. I zaista samim tim, evo to spomenuo si Gruziju i Tajland, možda ti to nekako onako govori koliko je to veliko zapravo, ajde da tu kad radiš na razini škole, na razini naše države, ali kad odeš negdje drugdje, sretneš ljude koji drugačije govore, imaju drugačiju kulturu, pa si svjestan da si među svima i opet postigneš neke rezultate, pa sigurno budeš i ponosan na sebe koliko god godina da imaš, a zapravo tad si imao malo, oko 18. godine. Nakon svih tih natjecanja i tvoje srednje škole odlučuješ se ostati na istom putu i upisuješ fakultet u Beogradu. Pa evo, zapravo i nakon fakulteta i dobrog prosjeka, osnovnih studija, master studija, odlučuješ se i ostati na fakultetu, ali ne kao student, nego kao asistent. Kakva te sjećanja vežu za tvoje fakultetske dane? Koliko ti je bilo, koliko novih iskustava si i poznanstava možda stekao koje ti danas znače i evo, je li to sve vodilo ka tome da ti zapravo i postaneš na kraju asistent? Koliko je važno imati i dobar prosjek i surađivati sa profesorima da bi se dostiglo zvanje asistenta? Da, znači na studijama... Puno sam pričala. Da, redu. Puno sam pričala. Od početka. Svakako kad sam upisao 1. godinu, kad sam došao prvi put u Beograd, bio sam, dokle god sam mogao, bio sam u studentskom domu. To mi je, jedan vrlo drag deo studentskog života. Tu su poznanstva, druženja, to je baš lepo mesto za druženje, za upoznavanje novih osoba. Naravno i na fakultetu, od prvog dana, igrom slučajeva su mi neke kolege pisali da li bih mogao da im pomognem da se snađu na fakultetu, pošto sam ja već bio godine unazad tamo na nekim pripremama za takmičenje i na takmičenjima. Tako da sam onda i upoznao ljude koji su iz Beograda, ali iz cijele Srbije, s kojima sam stvarno ostvario duboka prijateljstva, jako dobra poznanstva. S druge strane sam se i kao osoba unapredio, naravno rastao sam, iskustva sam stvarao i u društvenom smislu, a ne samo intelektualno. Dosta sam tada provodio vremena u biblioteci, na primjer, pošto nisam znao šta da radim, tamo sam bio u početku, manje više sam, nisam znao toliko mnogo osoba, nisam znao šta da radim, pa sam čitao tako knjige. U početku mi je bilo, moram reći, malo dosadno, jer prve 2 godine tog gradiva koje smo radili, uglavnom sam ja već prošao za ta takmičenja na tim pripremama, pošto su nas i fakultetski profesori pripremali delom. Tako da smo mi prošli dobar deo toga. Mogao sam da pomažem kolegama, mogao sam da se unapređujem u nekim drugim stvarima, da dosta sam rano krenuo sa, na primjer, volontiranjem na fakultetu, da radim u istraživačkoj laboratoriji, što je nešto što se inače kreće obično kasnije. I imao sam priliku da prođem i kroz različite katedre, kroz različite oblasti. Kasnije, znači već kad sam završavao 4. godinu, kad je trebalo da diplomiram, profesor kod koga sam radio završni rad, me je pozvao i predložio mi da mogu da se zaposlim tu prvo kao saradnik u nastavi, a kasnije kad sam upisao doktorat i kao asistent, i ja sam to prihvatio. I to mi je stvarno bio, mnogo mi je to značilo, ali
nekako sam ja to i želeo i s jedne strane očekivao, to mi je nekako bio logičan sled. Ja sam i želeo da se nastavim baviti naravno hemijom kao naukom, to je znači rad na fakultetu podrazumeva kao asistenta i profesora dalje, podrazumeva i nauku, ali i predavanja i nastavu, tako da i to mi je jedan vrlo važan deo kojim sam se mnogo posvećivao i rad sa studentima mi je verovatno bio i najdraži deo. Baš sam i htjela da te pitam, je li bilo dvojbe možda kada te neko od profesora pozvao, s obzirom da to što si i rekao, to više nije samo kemija, da to je naravno i rad sa studentima, rad sa profesorom, pa evo na kojim si predmetima bio i koliko ti je zapravo to značilo da sada to je neko novo iskustvo i je li te to možda usmjerilo za dalje? Svakako je iskustvo dobro, koje mi mnogo znači. Bio sam zaposlen na katedri za organsku hemiju, pošto mi je profesor, naravno mentor, bio isto na toj katedri. On je predavao predmete organske sinteze, pa sam ja primarno bio na tim predmetima zaposlen, odnosno angažiran, ali također i na drugim predmetima po potrebi. To su bili sve predmeti sa katedre za organsku hemiju, sad zavisno koji profesor je predavao, i radio sam sa studentima iz praktično svih godina, znači od 1. do 4. Također i sa različitih fakulteta, predavao sam na biološkom fakultetu, tako da sam tu stvarno ostvario jedan širok spektar iskustva, znači rada sa nekim ko se tek upoznaje sa organskom hemijom, s nekim ko je već ima nekog iskustva pa treba da radi neke malo komplikovanije eksperimenta i tako. Sve u svemu veoma zanimljivo, ali i ono što je meni također, znači, spomenuo si, ti upisuješ i doktorat, dakle, pored toga što radiš kao asistent, upisuješ i doktorat i pišeš naučne radove, napisao si ih više. Kako si, je li to nešto što si morao raditi ili kako si pronalazio vremena za pisanje, je li zapravo to istraživanje nešto u čemu si se ti pronašao i evo koliko je teško balansirati između svega, s obzirom jeste ti sjedneš i pišeš i istražuješ, koliko je to naporno, kako je jedan tvoj dan kada si bio i asistent i istraživač na doktoratu izgledao? Da, znači kao što sam rekao, bavljenje naukom, ta istraživanja su integralni deo rada na fakultetu i uopšte na doktoratu. Naravno svako mora da ima svoj doktorski rad, disertaciju, i za to je neophodno i da se objave neki radovi. Kao student, znači pre toga nisam morao, nije bilo nikakvih uslova da ja moram da objavim nekakav naučni rad, neku publikaciju, ali to nekako dođe prirodno ukoliko se neko trudi dovoljno, ima želju. Najviše je to želja za angažovanjem. Ako neko želi da posveti vreme da se bavi tim istraživanjem svakodnevno u suštini, iz toga će izaći nekakav rad prije ili kasnije. Na organskoj hemiji gde sam pre bio, to je išlo sve dosta sporije, pošto je takva priroda bila tog posla. S druge strane, bio sam i na katedri za analitičku hemiju, još pre nego što sam prešao na organsku, a sad sam se i vratio tamo kao istraživač. Tamo je to išlo malo brže i tu sam i objavio najveći broj radova. To je... pa kad sam bio asistent, na primjer, dolazio sam na posao obično pre 9, svi smo se okupljali oko 9 i to je dosta bilo opušteno. Sve to ne znam kako ljudi zamišljaju, to nije posao kao neki kancelarijski, tu se... Gdje ti imaš u danu da odradiš to i to. Da, uopšte nije tako. Znači, svako određuje sebi šta će da uradi. Imamo neke ciljeve koji su onako... Možda rokove i ostalo. Da, rokovi, to je više zbog projekata, finansiranja, ali mi smo imali ciljeve samo okvirno nešto što želimo da postignemo, ali naravno kao što kažemo često u nauci, da i negativan rezultat je rezultat, moramo znati i šta ne uspeva, 90% toga što ćemo da isprobamo ne uspeva, tako da je uspeh zapravo samo u ustrajnosti, a obično sam ostavio, znači rekao sam dolazim oko 9,
do 6 sati je bilo normalno da ostajem nekad i kasnije, ostajali smo i do 10-11 sati, nekad je bilo potrebno. Mislim, uvijek mi možemo da izađemo, nije to, u tome i lakoća, ajde, to, s jedne strane. Mogu da dođem i kasnije, mogu da dođem uveče, da ostanem cijelu noć, to je u zavisnosti toga kakva je potreba eksperimenta. Nakon toga što si bio asistent i ono što je tvoja sadašnjica, zapošljavaš se kao istraživač na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu. Je li to bio neki logičan slijed događaja nakon svega ovo što si prošao ili je i to došlo iznenada? Pa, i jedno i drugo, recimo. Mislim, nije bio logičan slijed u smislu da se to često dešava. Čisto saradnja na toj prethodnoj katedri nije baš dobro funkcionirala između mene i mentora i odlučili smo da bi bilo najbolje da promenim sferu u kojoj ću se baviti naukom, tako da sam sada na analitičkoj kemiji prevashodno. Delom i, znači, sarađujemo sa katedrom za primenjenu hemiju, bavimo se hemijom životne sredine dosta. Eto, tako da sad bavim se malo drugačijim stvarima. Koliko je zapravo taj svijet kemije neistražen i često ljudi koji se ne bave tom znanošću znaju zanemarivati njenu važnost, a i mi sigurno nisu ni svjesni koliko je kemija uključena u našu svakodnevnicu. I evo, koji je tvoj pogled na sve to i koliko je on neistražen i kako gledaš na budućnost istraživanja u tom polju? Dobro, svakako da bi neka osnovna znanja iz hemije pomogla svakome u životu. Mislim, mi često i mogli bismo reći, kao što se često kaže, da je sve hemija, isto kažu sve je fizika i sve je nauka. Mislim, naravno, svi ti procesi koji se dešavaju, i mi smo deo prirode i sve oko nas je priroda, bez obzira što mi obično gledamo na prirodu kao nešto što je van gradova, ne? Ali to je svakako sve hemija, sve što mi radimo, znači, naprimjer, najviše kuvanja, to je baš nešto čemu je hemija bitna. I također, suština je u tome što sam htio da kažem, da kada pročitamo nešto, naprimjer, na internetu ili neke informacije, tu bi nam mnogo pomoglo da imamo neka osnovna znanja, da možemo da imamo i svoje mišljenje o tome, a ne da slepo pratimo tuđa mišljenja koje su često pogrešna i mogu nas povesti na pogrešan put. Da. Pored svega ovoga, kemije, istraživanja, naučnih radova, znanost nije jedino čime se ti baviš i pogotovo što ti je bio fokus i u djetinjstvu, jer si ti osim osnovne i srednje škole išao i u muzičku školu i završio si je i sviraš violinu. Koliko je sada ta violina dio tvog života? Je li glazba i dalje aktivno uključena u tvoj dio ili je možda to nešto što radiš samo sebi za dušu ponekad ili uopšte nemaš vremena za to? Imam vremena, da kako. Spremam u Zemunu, uglavnom sada, da, koncerte otprilike 2 puta godišnje sa jednom gospođom koja svira orgulje tamo. Ja sviram violinu, pa zajedno nastupamo. To je naš poklon zajednici, tako da svake nedelje otprilike vežbamo. Iako sam sad malo manje važnosti pridao violini zbog toga što nam je stara orguljašica u crkvi otišla u penziju i ja sam preuzeo na sebe otprilike tu odgovornost da sviram na župnoj misi. Tako da, znači sviraš i orgulje? Sviram i orgulje. Sad, mislim, sad već 2 godine, ali mislim nije mnogo. I pre toga, na primjer, imao sam klavir u srednjoj školi, ali ga nisam uopšte voleo. Tako da, otprilike sam krenuo iz početka sve i evo sad se snalazim. Mislim, mogu sam da već godinu dana sviram sam. Eto. Je li i to bilo onako... Orguljašica ide u penziju, šta ćemo sad? Hajde Andrej, ti si talentovan. Je li to bilo tako ili si možda ti i prije no što je došlo do tog momenta pokazao neko interesovanje? Nije uopšte rijetko da nešto čime kad smo bili tinejdžeri, što nas uopšte nije zanimalo, kasnije zapravo postane veliki dio našeg života. Je li to tako bilo, znači i kod tebe?
Mene su od uvijek, ja mislim, orgulje interesirale, od kad sam, od djetinjstva, znači kad ovdje nije ovdje, nego u Somboru, u Karmelitanskoj crkvi imamo baš velike orgulje, koje tad nisu ni funkcionirale najbolje, ali uvijek je to meni bilo wow kad god ih vidim. Sad imam eto i priliku, pošto su restaurirane, da vežbam na njima, na primjer, da. Tako da, ja sam i pre toga, pre nego što je orguljašica otišla u penziju, ja jesam se zanimao za to, ja jesam vežbao. Naravno, to mi nije išlo nešto najbolje, ja sam uvijek više voleo da neko drugi svira ako je to moguće, ali evo sad mi je drago, znači, kad mogu da radim sa zborom, također radim u Zemunu. Super. I pored svega ovoga i to stigneš. Prema meni dostupnim informacijama na internetu, dakle, ne zanimaju te samo prirodne znanosti i glazba, govoriš i više jezika, dakle, pored maternjeg jezika, tu je i engleski, francuski i kineski, odnosno mandarinski. Jesam dobro informacije našla. Je li tu još neki jezik možda koji nisam spomenula? Pa malo učim mađarski, to mi je žao što nisam više, pošto su mi u porodici imam osobe koje su mađarskog. Jesi li samo što se tiče ovih jezika i da li si ih onako savladao nešto usput ili si sjeo i otvorio rječnik i učio? Pa francuski i engleski sam učio u školi i u gimnaziji. Malo sam nastavio i posle, eto, bilo mi je žao da ne iskoristim kad sam već imao nekakvu osnovu. Kineski sam slučajno krenuo da učim negde krajem srednje škole. Sam, da. Otprilike sve što sam učio je bilo samostalno. Kina je ogromna zemlja i u njoj je živelo istorijski mnogo naroda i taj jezik koji se tamo razvijao se različito u različitim delovima. To je u suštini kao kad bismo poredili sve jezike koji su nastali iz latinskog, na primjer. Pa razlike između mandarinskog koji je sad zvanični u Kini i, na primjer, kantonskog koji je najpoznatiji drugi u Hong Kongu primarno se govori. I, na primjer, mini drugih jezika, to je kao između francuskog, italijanskog i španskog, možda i veća razlika. Eto. Jasno. Spomenuo si koncerte koje praviš još jednom ću ponoviti ovo. Spomenuo si i koncerte koje radiš u Zemunu, ne radiš ih sam i rekao si da je to neki dar zajednici. Pa evo, ako nam možeš nešto više reći o Hrvatskoj zajednici u Zemunu, koliko si tamo uključen, koliko su generalno ljudi uključeni i imali života tamo? Da, dakle, član sam zajednice Hrvata Zemuna ili Okrugić. Mi sprovodimo ja sad učestvujem aktivno kao tehnički tajnik, sprovodimo veći broj projekata, organiziramo, na primjer, imamo zbor, odjek, koji je baš aktivan, imamo više puta godišnje nastupe, 2 svoja koncerta, božićni i godišnji, sad će uskoro za mjesec, 2 biti godišnji koncert našeg zbora. Također nastupamo u drugim mestima, imamo i druge, imamo, na primjer, knjižnicu sa čitaonicom, imamo povijesnu sekciju, pa težim što više budem uključen u taj rad sa zajednicom, ali i u tome da unapredimo život Hrvata tamo u Zemunu, mi smo tamo baš u manjini. Ali svakako ti si veoma mlad. Koliko su pored tebe uključeni mladi u to ili su to pretežno ljudi koji su stariji od nas? Da, nažalost jeste, pretežno su stariji ljudi. Naravno stojimo da privučemo sve mlade, eto i sad ja mogu da pozovem nekoga ako dolazi, svakako. Posebno iz Vojvodine, ako neko dođe studira u Beogradu, može uvijek da nam se javi, znači mi smo na adresi gde je i župa, u suštini nama daju prostor, to je župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, na Velikom trgu u Zemunu, znači u centru, pored Keja, pored Dunava. Evo, nadam se da će se mnogi odazvati, pošto ima studenata koji studiraju u Beogradu, koji su tamo došli samo zbog studija, pa evo, sigurno da će se barem neko odazvati. Moram spomenuti i tvoj rodni grad, Sombor, da ne izostavimo. Evo, živiš u Beogradu, tamo radiš, aktivan si u Zemunu, u zajednici. Ipak to je, da kažem, jedna druga strana, veliki grad u odnosu na Sombor. Fali li ti nekad Sombor, ja da kažem, taj nekako
mirniji, manji grad i dolaziš li često i kakva te generalno sjećanja vežu za dane koje si proveo u Somboru? Dolazim kad god mogu, sad to nekad napravim pauzu od 2 mjeseca, ali nekad dođem na nedelju 2. Znači trudim se kad god mogu, meni je divno kad dođem u Sombor, stvarno opuštajuće, za razliku od Beograda, stvarno je tamo, i sad je posebno velika gužva svakodnevno, no ja idem, na primjer, na posao biciklom i tako, trudim se da koliko mogu, to mi onda malo smanji stres, na primjer ne moram u gradskom prevozu da se gužvam i tako. Divna sjećanja me vezuju za Sombor. Uvijek se trudim, znači, da se družim sa prijateljima, da se vidim sa nekim s kim nisam dugo i tako. Tamo ti je i obitelj, tako da pretpostavljam da. Te i dalje ljudi najviše vežu za Sombor. Pa i okolina. I okolina, svakako. Andrej, evo, koji su neki tvoji planovi za budućnost? Sve ovo o čemu si pričao u odnosu na tvoje godine, to su neka zaista velika postignuća. Jesi li siguran da znaš što te još sve čeka i imaš li neke velike planove ili je sada možda neki period kada hoćeš malo da zastaneš i da se fokusiraš na ovo na čemu sada jesi? Pa, mislim da sam sad već napravio jednu pauzu ili jedno malo nazadovanje u smislu da se malo stišam, odnosno da se malo odmorim. Tako da bi sad možda i trebalo više da se potrudim da završavam, na primjer, doktorat i tako. Sigurno da ću se baviti naukom u nastavku svoje karijere i ovo ostalo. Znači što smo spominjali, sve ću da unapređujem koliko budem mogao. To mi je primarno. Sad će nam, šta mi budućnost donosi, to ne mogu da znam. To niko od nas ne zna, ali evo, nadam se da sve što ti se stvori svaka, da kažem, prilika, da ćeš je prihvatiti i da sve ono čime se baviš, da ništa nećeš napustiti, jer zaista pokazuješ da je kada si svestran i kada te zanima više stvari i možeš biti uključen u više stvari i graditi sebe i doprinositi zajednici i zaista svaka ti čast i čestitam na svemu tome. Hvala ti puno. Hvala ti i evo još jednom što si bio gost u našoj emisiji. A vama, dragi gledaoci, hvala na gledanju i vidimo se u idućoj emisiji.